Igama uMahengo kwambatha umthiya usontshikazi inkurumbayi ingane bethu abangaziwa ngibiza ngo-Energizer. This is the best show ever, episode 2. Sithi-ke Love for Potion batho Dr. Love dokotela wothanda. Angazi ukuthi wayevele bengibiza ngelode-ke akusenani. Mangenze ukuthi uyaqala ukubuka bathi lolu hlelo yenza show, you go straight to YouTube, you go straight to Facebook, you go straight to Instagram. Awubafethu wenze njalo ukuthi uzolenda e-studio ufike usibheke lapha mase like wenze noma yini akwazi ukuthi sihlezi sinawe ndawonye. Namhlanje sikhuluma ngendaba ehlukahlukene ngoba siyazi bafethu sikhuluma ngothando la ekhaya. Funa sikhulume ngale ndaba lokuthi why abantu besithando mangidakiwe. Ngoba kunabantu abathanda uma umuntu edakiwe. Mangidakiwe ngicabanga wena wedwa ngicabanga ngize ngikufonele ngitshela ukuthi debe ngikuthanda ngakhona if ngidakiwe. Kunabantu bakithi abathandana bathi abantu babe WhatsApp abane limit. Mhlawumbe bahloniphana ngoba bethandana abahloniphana. Ufuna ukwazi hlala nathi ube nathi soba ndawonye. Kunabantu bafethu abantu abathandanayo kodwa bangaxoxi bangani babo. Ukuthi azithandana bani yazi senzani bathi-ke we don't kiss and tell. Kanti lolu uthando right lwezinto lolu uthando elu4 olu5 ezokhuluma ngalo namhlanje ngoba ngithe lokuqala uthando ukuthi ngikuthanda mangidake. Yabona mangidake mfethu ngiyamfanele umuntu wami ngitshela ukuthi ubaleke kangakanani. Mangidake ngize ngifike ngiphethe imbali ngamazinyo ngithi hey yabona mina nawe ukude la sisuka khona. Kunabantu number 2 ethi yabona if us WhatsApp sikhuluma sine limit because angazi ukukhuluma ngithini naye. Yabona even ngimfonela kube ne limit ukuthi 2 minutes mningi ngizokhuluma ngithini. Sawubona alright belunjani usuku ayish angisazi ngizothini ngizokubona nini. Uyabona abantu bana limit. Number 3 unalo thando lolu yazina sibambela kwamanje so qhubeka nawe ngibuye emakethe ngisakusalute nje kwamanje. Love Potion episode 2 sikhuluma ngothando bafethu. Lana bafethu lazi ukuthi uthando something lena ngeke uzokwazi ukuthi ulashwe umfundisi. Ngeke umfundisi afike kulela iBhayibheli ethi iBhayibheli according to no. Uthando kukhuluma about something someone experiencing. Mawufuna ukulokhu ukukhileka othandweni for sure you have to find someone oke waba kuleyo situation leyo or obe some situation aba above. Okwanamhlanje sokhuluma about people abathandwa ngoba there's some other guys like what a guy eza lapha once waqala wavula umlomo ubese kathi wathi uthi nje yazi ebe right ethule ebe muhle ethule. There's some other guys abafana labo kunabantu obathanda belapha yana but once asondele eduzana naye ubona ukuthi this is not the love okusona impilo engayiphila leyo. But uba ngeke ngasho ngathi this love esokhuluma ngayo yokuqala yokuthi there's some people abathandwa uma idakiwe. Once nje umuntu washa 2-3 stifunyana washa amabhodlela namajita uyaqala sobona la session ephone siyaqala kusiyamdonsa uyamtshela ukubaleka kwayo aza keep yabona mfethu ukuthi uyakwazi ukukhala ama messages asuka wabhala that moment yabona ukuthi this guy creative ufuna umshado anytime soon. But uma ngambuza ngakusasa ukuthi akhumbula ukuthi ube wathi tshela ukuthi dolo lo yonke into efana lapho ayisekho. Ukusho ukuthi kunabantu abathandwa if ngeke ngaphuza for sure niyazazi meko ngenzeka ukuthi nawe uma esemdlini uyamazi uzalana nasemnyango uyamazi ngalokho tshela mina. Okwesibili guys there's some people abathandanayo but abangathi bakhulume ngani uthola ukuthi bafice endlini ba on a silent mood akazi ukuthi walozoqala walozokhuluma thini lo's love lelo thando lelo bafethu ukuthi uthi even be WhatsApp uyabona ukuthi lana kabingelelo unjani if us WhatsApp on a Monday ngafayela ngathi na baby ngicela ukubona on a Friday ethi okay na mnakhe ngoba lesikhathi ayi ngo11 ngolesibili kuzokhulunywani ngoba yikho itopic ezokhulunywa lapho limit silent bathandana abantu lesibili abakhuluma sananga babingelelele nje wawusawubona lo njani usuku good night ulesithathu. Is it a kind of love ozokwazi ukuphila nawo le uhlale nawo for the rest of your life? Hlala umuntu angakwazi nokuhlekisana naye angamazi noma ehleke ukuthi uveze izingene njani mhlawumbe one of the teeth is missing wazi bani lokubhiza hlala umuntu ofana naye. Number 3 bafethu angisho ukuthi wena ngazi kakhulu ngothando but the experience speak louder than words. Number 3 we need a mentor, umuntu othi mina I've been experiencing this thing and then uma se experience lezi zinto lezi engabe sakwazi ukuthanda umunye umuntu. Kunabantu abathanda abantu with a limit. Even umuntu engathi all out kuyena ethi ngithanda ngale ndlela ukuthi yazi ngahamba ngiyokuveza kini but uthola ukuthi kuyena kunalesileyo nalesi sake senzeka kuyena back then maybe ngenze ukuthi waba hate umuntu wayemthanda kakhulu so akasathembi umuntu akasathembi umfana akasathembi intombazane even ebathanda but sibathanda with a limit. Even umuntu ezama ukutshengisa all out ukuthi this is me, there is no such
enye ongayithola emva kwalena ethi nje umuntu even usukhala ethi nangiyazazi lezo nyembezi usibani bani akwangenza sikhuluma ngothando le-past umuntu okwahlukumezeka ngemuva so sizokhuluma ngazo true love seyishoda njengamanje but sizokhuluma ngazo emva kwa-this advert. Listen to the cool music esidlala ngemuva kwethu. We play the love music, the music that touch your soul, the music that touch your heart, the music that speaks straight to your spirit. Tokamanje mfethu akenthi chapo siyabuya. Hewuzini. Mr. Energizer, DJ the Hewuzini, Dokotela wothando, but hayi ukuthi ngoba nangudokotela wothando, it's about experience. I went through ngingahlala nabantu abadala bafowethu, so if ngihlala nabo they usually used to advise me somewhere somehow and ngashayeka, so they try ngithi let me call myself a doctor wothando kulesikhathi esithiwa njengamanje. Number 4 bafowethu wathi sakhuluma siye number 4 unabantu bafowethu umuntu athanda umuntu in a deep way, athi umuntu umthanda ufise nokwenza noma yini okutshengisa ukuthi umthanda kangakanani, but uthola ukuthi yena ngabona some people ngizothi childish noma wenza izinto sakudala, but usothi omunye umuntu userious ngale ndlela ukuthi uma matured emqondweni uyazazi ufunani, uyabona ukuthi this is the person engaphilana naye, but uthola ukuthi umuntu wakhona hayi shem uthi umqondo wakhe ngeke uzuphile nami, mina ngisafuna ukuqala lapha kuyothi uma esebonile usuhambile sefuna ukubuya sethi now when out no never. This is not uthando ke lona. Number 5 sengivala sengiphetha bafethu kule love potion esikele njengamanje. Number 5 kunabantu othandana nabo sebe serious. This is life bafethu, iqiniso lethu esikwazi ukushintsha. Kunabantu abafika empilweni zethu sebe serious. Esethi umuntu ngeke ngikwazi ukuyobona ngicela sihambe siye wow like girl sunengane eziyi2 ezo3 wena usufuna ukuya ekhaya like akaphenishe week sazana usufuna ukuya ekhaya, kunabantu asebeshayekile sebethi noma yini. This is a reality of it. Hayi ngoba nakho kuhleka bathi kuyazenzakalela. It's a real life guys. Last one, last 5. Kunabantu asebeshayekile empilweni guys, like uthola ukuthi umuntu like as a guy usenengane eziwu4 or 5 but izihlukahlukene base zofuna umuntu ongenayo ingane. Uthi uzothi lowo muntu lokuqala uzokuthemba kangakanani ukuthi uzomzalisa naye aphinde uhambe again because ukwazile ukwenza 4 or 5 yabantu wahamba ushiya ingane zakho 4 to 5 and then uNtombazane isina 3 yafika isizothi within a month isihlanganisa ngitshela ukuthi ayingeke ongcono ngicela ukubona mama wakho ngicela ukukhulisa sikhuluma over the phone na ngicela ukukhulumisa nomama. Oh wow girl hold your horses usafuna ukuthwaza ngabangani bakho usufuna nje umama yabo. So kunabantu sebeshayekile kakhulu basebethi hey mina ngifuna uthanda amampela mpela, but for now ngoba sesobuya sivale ngifuna sikhulume ngalezi ukuthi ke wena ngipha uthando libona ukuthi this one is gonna last to you because isithola abantu abadala beshada abantu abancane at the same time kube khona the divorce awumunye nimbona ukuthi kade kwasegijima awusiyamazi kwa nangaphana lapha but asheshashade ongidlula wona uyiphethe kahle. So we want to know ukuthi ikona kuba mfowethu ngihileke khona ufuneka umuntu onjani khona ngikwazi ukuthi ngithe nami ngiyimuntu onginomuntu ozomthanda. I'm not saying I'm good in love, but ngiyazi ukuthi if ukhuluma you get healed ngoba uthando mfana manje kushaye kahle. Sithola abantu beyikhwinga ehlahleni basho napho uma wabethuka abantu ngeyichawa kwakuyindlela ababehila ngayo uma besebethethile basho napho abayibulalanayo manje benza njengoba nabethanda never. We're talking about love. Uma isuka la uthandweni enhlizweni ngiyakutshela gonna kill it for now, allow me to and then mangibuya then siyayivala siyayigoqa siyayikhotha. Hewuzini Energizer. Khuluma ngothando labantu abafike kuwena sebethi mina ngifuna ukuba serious like ungazi ukuthi ebehlala kuphi sonke lesikhathi siqhoma seba serious njengamanje. Sakhuluma ngabantu ababenengane ezahlukahlukene basezothi ngifuna wena ngoba wena ingane ongena awucabangi ukuthi mhlawumbe ngenze uzokumithisa naloba siyahamba efuna kanjalo. But ke okwamanje sengivala bafethu ngithi mina wena wazi inhliziyo yakho, wena uzazi ukuthi ufuna umuntu onjani. Angenzeka ukuthi
umuntu wakho njengoba wena nje unengane eziwu2 mhlawumbe noma uyothola umuntu osadivorce kawu2 nangaphandle kuyaze kuwena, but if quality yakho uwena umuntu obona ukuthi bona this one is a person engakwazi ukuphilana naye, is a person ongihlekisayo, umuntu engithi uma ngihlezi naye ngizizwe ukuthi yazi I'm overprotected. Yabona lana mfana ngiyazizwa even uhambana naye feel it ukuthi ya hamba nomuntu engimthandayo, yazi nenhliziyo mfethu ishaya kancane kanjani if engekho eduzana nawe, if eku distance umcabanga daily basis, awunqena ukuthi ukuvuke uphupha ngayo umfonele even to 11 u12 thothi uzomthola, hayi la ubafonelayo ebese banjwa omunye phecelezi alagenda uvele but angisho ukuthi ngazi kakhulu but wena ozaziyo. So whatever we were saying uzazi ukuthi ufunani ngikhulekele, and then bese uyambona ukuthi practically ngabe uyawenza yini, because unabantu abahle abe muhle umuntu but emsebenzini uthola ukuthi idolo lo umuntu abe muhle quality uthola ukuthi ivila someone ongeke ukwazi ukuphila naye. Angisho ukuthi asifuna umuntu olokho ozokhuthala bafowethu abanye bangama kodwa umsebenzi bayawenza. Angisho ukuthi zinqunywa khona but kunabantu abama but umsebenzi uzobona ukuthi yabona la ikhaya lami lohlezi li-clean, and then ngiyabona ukuthi ikhaya lami lohlezi kuyikhaya uma ngena nabo. Salute to you all Maheo ngokwambatha eNkurumbayi eNgarabethi. Salute bafuna ukungilandela ngithole lapha ku Facebook ungilandela ubale uthi nje Maheo Mbatha. Love you, peace. Sohlala with that episode. Yeah, love. Paul, she enjoy it.